Eto, tako je bilo juče u rezidenciji američke ambasadorke u Podgorici. A na kojim projektima trenutno rade naši partneri sa kojima realizujemo roditeljski kutak, udruženje roditelja? Čućemo u nastavku sa nama jutros Lejla Abdić i izvinjavam se, mozak mi je stao. Lepa Žunjić, nema Boga da sam mogla da se sjetim, a stalno ste tu sa nama. Da čujemo, evo, lepo od vas da krenemo na kom projektu se trenutno radi. Mi smo od ovog ponedjeljka, krenuli u stvari sa novim programom radionica u našem razvojnom centru. To su radionice za rani razvoj, razigravanje. Tako da smo ovog puta odlučili da odemo korak dalje i da sada organizujemo i radionice za djecu uzrasta od 1 do 3 godine. Te radionice organizujemo u 2 termina zbog specifičnosti u stvari rada sa tako malom djecom, tako da u jednom terminu imamo djecu uzrasta od 1 do 2, a u drugom od 2 do 3 godine. Upravo to je jedan veliki izazov i za nas, također i za radioničare koji rade te radionice i negdje je bilo potrebno organizovati manji broj djece kako bismo svima posvetili pažnju i u stvari aktivno radili sa djecom i roditeljima. Tako da su male grupe i rad podrazumijeva, znači radi sa roditeljima i sa djecom i negdje se trudimo da kroz ta 2 termina obuhvatimo veći broj porodica, a opet nam se pokazalo mali u odnosu na interesovanje. Tako da ćemo svakog ponedjeljka kroz taj program uključivati drugu djecu i potrudit ćemo se da u narednom periodu svi koji žele, sve porodice koje žele da dobiju u stvari mogućnost da učestvuju na našim radionicama za rani razvoj. Da, nekako tu je i nekoliko projekata, biznis ideja, sve kako bi se neke ranjive kategorije stanovništva, da kažem, kako bi se o njima pobrinuli, možemo li tako reći? Pa da, u stvari to neka naša priča sa ajde kažemo razvojem neke preduzetničke ideje je upravo počela iz razloga što pokušavamo da održimo sve ove servise koje imamo u okviru, socijalne servise koje imamo u okviru udruženja, da oni u stvari žive. S obzirom da su sve to besplatni servisi, a jako teško od donatora dobijamo sredstva za socijalne servise, znači jako rijetko u stvari su spremni da daju novac za recimo radionice ili neku besplatnu pravnu pomoć ili za razvoj nekih grupa, odnosno održavanje nekih grupa, vršnjačke podrške, tako da smo mi prije nekog izvjesnog vremena krenuli malo da razmišljamo šta je to što bi mogli da uradimo u okviru udruženja, a da pokrijemo znači naše socijalne servise, da udruženje napravimo održivim i naravno da pomognemo svim onim ranjivim kategorijama stanovništva sa kojima svakodnevno radimo. Otuda i ta naša ideja za pokretanjem jednog socijalnog preduzeća, znači udruženje je osnovalo Kreativu Lab, i to je sad prvi put, to je od skora, i mi ćemo kroz to preduzeće početi da izrađujemo neke platnene igračke za djecu. Naravno, trenutno su aktualna 2 projekta koja se također na neki način oslanjaju, jer kad smo krenuli sa tom pričom oko pokretanja proizvodnje platnenih igračaka, onda smo krenuli i negdje sa traženjem nekih donacija kako bi mi u okviru udruženja to krenuli, a ovo se ideja sa... Ko će da radite igračke? Trenutno je aktualan projekat Zavoda za zapošljavanje, znači osobe sa invaliditetom. Trenutno su nam da se povećaju njihovi kapaciteti, da se oni zapravo obuče za neke različite vještine, u ovom našem slučaju je za šivenje platnenih igračaka, i trenutno su sa nama 3 gospođe različitih uzrasta, koje i pozdravljam na ovaj način, jer zaista već 2 mjeseca intenzivno rade i pripremaju se da počnu samostalnu proizvodnju. I krenut će nam i projekat, uskoro treba da krene projekat Smart Start. Sad sam kažem, to je treći. Jeste, to je taj treći projekat, jedan od projekata u okviru udruženja, koji treba trenutno u novembru treba da počne, a da počne konkretna realizacija naše biznis ideje, jer mi već nekih
već godinu i po zapravo u saradnji sa IPER-om, pod njihovim zapravo nekim pokroviteljstvom se pripremamo, odnosno edukujemo za pripremu biznis plana, pa smo taj biznis plan napravili. Naš projekat je jedan od, ja mislim, 15 koji je dobio taj mini grant za pokretanje, odnosno za pokretanje te biznis ideje. Odlično. Tako da svašta se nešto kuva. Svašta se nešto kuva, dešava. Evo i najmlađe, kako Lepa reče prije, ćete uključiti od malce do 3 godine. I najmlađe imamo i taj projekat Lepa će možda malo više o njemu, projekat u okviru koji smo dobili od Komisije za igre na sreću, a odnosi se isto tako za radionicu u razvojnom centru za iz ranjivih kategorija. To je dio koji mi već radimo u okviru razvojnog centra, podrška pri učenju djeci socijalno ugroženih porodica i također neke radionice. Mi imamo radionica koje do sada realizujemo, koje će biti namijenjene samo za njih, za tu kategoriju djece, kako bismo uticali na njihovu motivaciju i negdje malo više na obrazovanje, ne samo u tom školskom gradivu, već da kroz radionice još više radimo sa njima, tako da to radimo uz financijsku podršku igara na sreću i taj projekat je u toku u okviru našeg razvojnog centra, tako da negdje pored radionica koje organizujemo za svu djecu imamo i programe za djecu koja dolazi iz socijalno ugroženih porodica i negdje nastavljamo rad i nadam se da ćemo još više raditi i u okviru razvojnog centra. Kako se funkcioniše u razvojnom centru? To isto da pitam. Veselo. Veselo, da. Veselo. Odlično. Dinamično. Upravo ovo što je Lepa pomenula, znači ta grupa socijalno ugroženih, naša ova ideja je upravo i krenula iz tog razloga da nađemo neki drugi način kako ćemo da pomognemo, da to ne budu jednokratna davanja i slično, nego da se na pravi način osnaže, da svi oni koji zaista žele da se uključe budu dio naše priče. Pratit ćemo mi sve i naravno mnoge i bit će teme ovih roditeljskih putaka upravo jutro. Hvala vam mnogo. Hvala vama.